W šulskim lecie 2009-2010 zabieraše so kurs po zajimach z koncom drugiej światowej wojny. Całe leto studowachmy kroniku Maltezu a żurwa tuteho czasa. Z rozmowu z niekotrymi wobydlerjami Worklec, kaž tež z wurysku kroniki Maltezu nasta tuta dokumentacja. Časowi świadkojo knes Baumgartl, knes dr Czornak, kindermanec Mandželskaj, knes Bětka a knes Paul Kinderman su nam przez rozmowy tutun czas zbližili. Rečachu wo prynnym zetkanju z ruskim wojskom, wo dožiwieniach w aprilu a w meji 1945, kaž tež wo všednym žiwieniu w Swojbie. Im Schuljahr 2009-2010 beschäftigte sich der Neigungskurs der 8. und 9. Klasse mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ganze Jahr studierten wir die Chronik des Malteserstifts und Quellen aus dieser Zeit. Aus den Gesprächen mit einigen Reckelwitzern und Ausschnitten aus der Chronik entstand diese Dokumentation. Die Zeitzeugen, Herr Baumgartl, Herr Dr. Czornak, die Eheleute Kindermann, Herr Büttke und Herr Paul Kindermann haben uns durch Gespräche diese Zeit näher gebracht. Sie sprachen von der ersten Begegnung mit der russischen Armee, von Erlebnissen im April und Mai 1945 sowie vom alltäglichen Leben in der Familie. Lecie 1945 od 13. do 14. februara myśmy wieczór stali około 10:60 wonka para nas przed domom, a tutun uczeń potem się z Dreżdżem pokazał i nam prawie, że zaraz się Dreżdżan nie bombarduje. My też, ja muszę sobie też dopominać, że są całe sztafle lata do tu ten smire lečeli a zaraz się potem, kažśmy dzień cały gromady bombów nad Drežďanem metali. Damals war ich 11 Jahre alt und bin in Dresden geboren und auch in Dresden aufgewachsen. Meine Eltern waren katholisch, mein Vater stammt ja hier aus der Sandmühle in Nebelschütz, ne? Und meine Eltern gehörten zur Hofkirchengemeinde. Die ganze Stadt war verdunkelt. Das heißt, alle Fenster mussten völlig lichtdicht sein. Straßenbeleuchtung gab es nicht. Das hatte den Zweck, dass die sogenannten Feinde von oben, die Bomberpiloten, nicht sehen konnten, wo unten eine Stadt liegt. Und durchs Radio kam dann die Meldung, feindliche Bomberverbände im Anflug auf Dresden. Und dann kam die Sirene. Und wenn die Sirene ertönte, gingen alle Leute in den Keller. Und die Mütter haben die Kinder schnell angezogen. Und wir hatten schon so fertige kleine Rucksäcke, in denen so Lebensnotwendiges drin war. Und dann haben wir im Keller gesessen und gewartet, ob die Bomben kamen oder nicht. Und dort bei diesem Angriff kamen schrecklich viele Bomben, zigtausende. Da war ja die ganze Stadt über Nacht vernichtet. Und wir haben unten in dem Keller gesessen und gezittert. Und das war Fasching gerade, Fasching-Dienstag. Und zu Fasching gab es früher immer, weiß nicht, ob das heute bei euch auch noch so ist, Pfannkuchen. Ja? Und da sagte eine Nachbarin, oh, heute kriegen wir die Pfannkuchen von oben. Machte die noch so einen kleinen Witz, ne? Und dann verging uns aber Spaß machen. Da flogst du in dem Keller hin und her und über dir donnerte alles zusammen. Und da hatten wir natürlich Todesangst. Ale ja som viem doplniť, že naša mať na nohu šla s celom oknom od nadala a tam videla svetlo a všelijaké veci, ktoré sa tam staneli s tými tak menovanými krstpojme, ktoré sú tie Anglo-Amerikanere tam na Drežďan metali. A jedna súdna vec, že tie kocore cirujú nan, že bol dolu, doma, až trojka dolu, keď sme to ten mili pod dnu, a ja na tým dnu zase dobil preč. A ja tam vôžil na Šišo Drežďanách na dúnišť.
Über Nacht war meine Heimat weg. Das wäre so, als ob du in die Schule gehst und wenn du wieder nach Hause kommst, steht dort bloß noch eine brennende Ruine. Freunde, Kinder, alles weg. Das war über Nacht im Februar 1945. Ja muszę poprom najlepiej dopominać na to, że się polscy vojacy k nam přičanuli. Oni są stali ze swoimi pancerami w smierze od Jacoc szuli, gdzie się nie nowa szula. A tam jsme byli jako dzieci okolo a ja muszę też dopominać, że mnie Polak do swojego pancera sadził. Nasza mać się potem miała jeszcze strach, że oni snad jako małolca są zaja. Ale to nie było. Vi så også unučili 20. aprila. Najprej rano, na rano, okolo 3-4, so eine rakica, muni tam, locker tam springvali, der Resker gei Wolberne. Gegen 4 Uhr in der Früh ertönten plötzlich kurz hintereinander 2 ohrenbetäubende Detonationen. Die Türen wurden aufgerissen und eine große Anzahl der Fenster flog heraus. So lag zum Beispiel ein Doppelfenster vom Tagesraum auf der Gartentreppe und auf dem Kapellenchor waren an der Epistelseite 2 Fenster zertrümmert. Die Munitionsfabrik von Königswarter war von den Deutschen gesprengt worden. Najmul su šijeli nakon Rusenus také dvajo. A flintu a šijeli a lali a das najprej celý doatapon to kaj armbo že bojastun skaneo. To smo ramjovali što tamo. A najmul su sovali. Da kaj mroje od co bokov. Koni a pancere a šo dormane vojastvo. Da su jeli to što šokurivo. A my smo ladali u bunka šedvorom, kad to jeđe a še. A najmo smo zastali, to smo one nebešice pancerspjeru začinali, da su bili šum pancerspjeri koji vesce. Naš smo slušimo, ka konje tupaja. Tu smo tak leželi, ono puče hoda, tam puče hole mače. Smo celé jasne slušali, co neke, ja nikto neštujel. A potom smo hodně slušali, že su one tam jikace granate do hata metali, da su one te rybu myli v šťanču. To pa nije do otrava bdelimo, a potom smo mo se zvažili von. Da si on ne možete predstaviť, kajki začiš, čo činimo, na nás deti smo videli konje, vozidla. Tu je pučive, tu vone puč, do hodiny došlo. Jednož vozidla s konimi a vojace. A tu dolne pučky tam dol nulika veže, to samsne. A naraz by konc. A te konie a to vozidla sú zastali a sú rozdelili do statokov. Ja to še viem, kad djeca, pa nás boli 7 koní ve dvore. Na našich keškach, našich rumnostach, kolni a rodži a všude okolo. Da rief auch um 9 Uhr schon jemand aus Höflein an und teilte mit, dass die Russen schon in Höflein eingedrungen seien und die Bevölkerung nicht belästigt hätten. Aber erst gegen 10:30 erreichten die ersten Russen den Ort Reckewitz. Sie kamen von Horka und Krostwitz und eilten in Richtung Schmeckwitz-Nebeschütz weiter. Von 10:30 bis abends 6 Uhr rasten ununterbrochen russische bespannte und motorisierte Einheiten durch das Dorf, zum Teil durch den ersten Hof des Rittergutes. Es mochten wohl mehrere tausend sein. Vezali su i na to ročo musu su oni romađi te ščasniki usto, abo su neđe nekajke onače ošrubovali od vodov, a su jedno sčinje držali, a su si mislili za vodovom prebeži. To je zabovo ne. A štuš im nešto dal ne. To mi se husto zlije zaišlo. A te kolesa su te gusto te boli, kaj jak nešto. To smo na te glaj zabrali. Gdje su one šiša, pa ne smo ježiť. Sputovali ga, dajmo se uvalili. Zas było to.
Poresli mašinku na bok, to było. Ach, mojej Moszko, nie. Wiedzę, spoczatnie najpierw to byli Niemcy w naszych wojskach. A Boże dla, gdyby tam nigdzie nikt nešto krzywdził albo opacznie czynił, tomu by to źle zeszło. Gdy są potem Niemcy byli unaci, potem są przyszli jako první, můžu se já dopomínat Poláci k nám. Po nimi jsou přišli ustrojaci a tam můžu se oni dopomínat na těch, kteří jsou konece byla Chaukec, tam jsou oni měli takovou štáciu. A te či Rusy jsou čahali po Usách, po takým po konecách a po Šunové a jsou zvětša ženám. Also es waren im Grunde nur die Väter da, die eben nicht bei den Soldaten waren, und wir Jungs. Und wir haben da gestanden und gewartet und geguckt, die Meißner Straße lang, und da kamen 2 Russen, Rotarmisten, mit MP-Umhängen, ganz alleine. Kamen die dort so lang und riefen immer: Hitler kaputt! Und lachten. Und da dachte ich, Mensch, die haben aber Mut. Ganz alleine, und dort waren noch überall SS-Leute, die hätten sie glatt abschießen können. Aber ungefähr 5 Minuten später kamen dann die riesen russischen Panzer, die T4. Und eine Pioniereinheit. Und die sind gleich bei uns geblieben, weil wir an der Elbe wohnten, und da haben die immer Pontons gebaut, aus Übungszwecken, ne? Um Flüsse überqueren zu können. Und wir hatten Russen einquartiert, einen Schneider, und haben also monatelang mit den Russen zusammen gelebt. Und die Russen, die brauchten keine großen Unterhaltungen. Die ersten, die kamen, das waren ja so auch Räuber, die wollten immer bloß Uri, Uri! Ne? Also Uhren wollten sie haben, und die haben sie uns dann abgenommen. Und die Fahrräder alle, da hatte keiner mehr ein Fahrrad. Und in die Autos haben sie vorne reingeschossen, in die Motoren, damit keiner mehr damit fahren konnte. Außerdem hatten wir sowieso kaum noch Autos. Ja, und dann haben sie riesen Siegesfeiern gemacht bei uns im Wohnzimmer. Da musste der Bäcker von nebenan dicke Torten backen mit einem Sowjetstern drauf aus Gelee. Und dann mein Vater musste Fleisch und Wurst heranschaffen, und dann haben die also Wodka getrunken, noch und nöcher. Und wenn sie dann richtig einen in der Krone hatten, dann schossen sie auch mal in die Decke. Aber getan haben sie uns eigentlich nichts. Und zu uns Jungs waren die Russen nett. Premunci, najbolj Russe, pa smo ročo resni na Žoralbic, a pa ne bo ta fronta, Koslo, Nosilce, Piskice. Ta smua dori. No, to je bila, na tam boku so Ruse boli, a so boli Nemcenska. A šesto so te celo veski so dotal zničili. Koslovo bo skoro so spajene, Nosilce skoro so spajene, bo Piskice tej. Pa smo imeli kupicu koni, a kupicu vojakov. A tu oficirno smo imeli valku oko kahli, tu ne bo ja mučnje, tu se je valko leno spal. A my smo ešte imeli jednu veľkú šinku, ki smo leta prej tu osvirezali, a tu naša mać tym vojakom dala. Da so se tak veseli, da smo imeli tu veľkú šinku, si konc pod kusku prečkač. A jen vojak, tu pa je Volozovský, tu ne tam horka pa nas, jednom mojom matri, tu šusku to bol predzal. A tu na pišťal, a my sme tu tam myškom prali, tu na stanu se jo kopel predzal. A tu bol šebiu, a z dvora unol. To ešte ja vinka denca, no. Poď sa jemol, narano šišli tej Ruse, a poď som metame pancu da, tak väčšiu kalano bol. A poď tam som nuc, a poď sa dal tam, mi tam tak blešo minister, on sa dal koštva, čo to jo. To sú to keďby boli, on čo opači nepija. Pa je ja kaputom, poď ho tej poď, lenža, a to sa najpodle koštval, to by taký Himbozoft, alebo čo to bolo, neviem. O, čo vám potom robná, možno buď na bok stali. Zás druhý cajk,
A pombijene, a nie to nie wie dobra, a nie to nie dobra. A to są prečne, što se čini. Po ja tam Nikolaja nisam posao brać, što sam odzeli. Ja sam pozašao von, pričio fot, še raz, pričio že jašće. My sme čekali s vozečkom z Rabic, na vozečku sme imeli kofor z tega, to je bilo šitko, môj brat, naša mača, ja. A ja môžem sa tiež dopomínať, že sme prišli do Oklec. Do Smíra a v Oklecach sme byli v koroni. Ja ináč viem, že sme zase domoj, bola cirkev odpalená a naša keška bola cecha rozbitá. Když sa deštík šel, sme dojeka mili v kuchni veľký bousteo, kde ešte voda dojek bežala. Am Montag des 7. Mai hatten sich während des Tages immer mehr Dorfbewohner im Malteserstift eingefunden, um hier Schutz zu suchen. Sie benutzten die Küche zur Bereitung ihrer Mahlzeiten. Am Abend gingen sie zum Füttern in den Stall, kehrten dann aber für die Nacht zurück. Also širkis jo dokaj sauka bodili, ki je že pince doma imeli, so šli sobo do koroni deleka kuchni pince, tam so bili na te kolbah voža nastajene, gdje su te kora leželi, hoga to doma, ništa nad kora ležali, so šli do pince zvozili, a to ja vim, kad djeca, kad su tam, to smo boš hodoživi debeli, kad su žalostili, a šodro mare, a to jo bo tu šidne, odbije, mu smo tam kuchnje, pince spali, a rano zas doma šli. Pojďte do korony, tam můžu manjšo ležet. A pak jsme do korony šli, a tam pon leže kuchni, kaj můžeš na zemi še, oko, co pouneš, jen na šilrym ležel. Děti a mulky doroště na šo, to nějak dalo, ne jo. Moja četa živa byla v Konecach a ty muž je ostal v vojne. A ona je měla ratarstvo na jednoho konia, to jsme měli okolo 13 hektarů. Tak jsem se aspoň pravne tam sobu še živil. Věze kujže dorjel ladat za un kročo stupa a takové sanezie da težan samo pračinu neđe nešto napomanski mazan je teško bilo, a kujže dorjel ladat nekak gdje on ostane. Věze su tež ľuďo kodžili posacha su prosili džencašćem, to znač kutnišo vidí jehać. Tedom jako malý oni zvečer su oni byli z město, že již ne ničo, když dalo. In der Stadt gab es ja gar kein Essen mehr. Und dort brauchte auch niemand mehr Essen, weil die meisten Leute ja tot waren. Und die sind dann nach draußen in die Peripherie und dort standen noch Geschäfte. Und dann nach der Peripherie kamen Bauernhöfe. Und da haben die Leute sich was zu essen besorgt, das hieß damals organisieren. Und dann kam das Hamstern, da haben die Leute alten Schmuck und was sie sonst noch hatten, vielleicht auch ein bisschen Geld, und haben nun versucht, draußen in den stehen gebliebenen Geschäften und bei den Bauern was dafür zu bekommen. Was es gab, das waren Suppen, Kohlsuppe, Kräubchen, Haferflockensuppe und Mehlsuppe. Das waren die Suppen, die es gab. Das Brot war Graubrot, Wurst gab es nicht, aber zerlassenes Schweinefett konnte man da und dort kriegen, mit Salz drauf. Malzkaffee, also kein Bohnenkaffee. Aber wir haben uns vor allen Dingen eben auch was gemaust. Vor allen Dingen, als der Sommer dann kam, Kirschen, dann Nüsse, Walnüsse. Und wenn wir konnten, Äpfel und Birnen. My jsme měli koze, a co jsme se sami nadívali, to jsme měli kedži. A klepio dala pon na zeživinské karty, tam je hoka stala dňová racia, kolik gramov chleba dostaneš.
A my sme 6 večerovali a všetci jedli, to potom bolo 6 časti, bo ja mal, potom ten chleb, naša mať, že má rôzno vážiť, predstavte. Chleb ona na pomasky rozkáva, kedy je na polú pomasku, a potom tie grámeky sú falvali do nové raci na pipoživa. My sme ženi sete boli. A my sme v tým času to nie svica dávalo, to je 200 hodín svičiva, sú oni tak venované bunkerové svičky, a to sú sa posvičili, potom sme každý deň večer rožoc spievali, my sme česanská svojba, to nám ja nenačinilo. Pri rožoc spievaniu sa nás na jednom okne niečo šerilo. My pa sa nesme dali molili, my sme dalej spievali. A keď sme uspievali mili, pa naša mať spávačka, tam ležal jen kliep na okne. A teraz sú každý týždeň dvojce vaspětovalo. My to víme, že nám komen kliep šines. Jsem já přece udělal ústup kinoma nedbou. A budiš to tak bylo, když pravil jsme to odlaštěný pomasku tejko, no. A když mu pravil, oni jsou kozy měli a koza ta butra byla. A potom jsem já domů šišel, moje mačery pojedal kačenka, oni to ahošku mazali. Muta smo doma imeli nešto, muta smo krumili, a mu smo mleko imeli, a to takoj že ponladal. A svino te imeli, ja sam tako niže ostal. To je? To smo ti doma mi svino imeli. Susosve smo mu imeli pekara, a mojnki od te oklice bol, a to smo pon tredu do muna, a pon je tu mojnk tu muku dal, a to smo pekare pon dovezli. A pon smo konec za to klibu, to sú také marky dávali, také kajž neke 1 hryvna, oder 1 euro, kajž neke praja, no pomešuje to šo mark. A to se pon konec také bonk, a teko klibov se pon mov konč. A gdje smo došli, kod je naša mać, tašće pon šece mi pomaski sobu dávali, a te došli, haj, tamo su tate vodne boli, a ta su pon mi bile moje te pomaski zjedli. To še neke pojede, a te smo radonske zetka, no moja, su te pomaski dobro boli. To se tam dobro lač, pon su čorne rezali, svino, to tajo, pučme, buze svečku a bunko lichtelkom. A tajke riznik pon te svino rezal, širokna začinili, za ni bo ništa ničo prečkono, za ju nešto posjeli. Te meščeno, gdje su te šišlijo, proseče, da su od Režana sužom šili, da su one celi pon nešto meč kusk zorna, oder pa muku, oder nešto take za su one, no, da su te ničo imeli nisu, da su vodne boli te luđo, da su kuski po napolah zbirali, da su se sami nešto, da su one pon, katolika, palili tedlku, so eine Kurve varili. Die Vertriebenen und die Flüchtlinge, die kamen im Frühjahr 1945, also in den Monaten vor Kriegsende, zunehmend nach Dresden. Und zwar deshalb, weil sie ja aus dem Osten Deutschlands, also aus Ostpreußen, Schlesien, durch die heranrückenden Russen und durch die einheimische Bevölkerung vertrieben worden waren und sind dann also mit Pferdefuhrwerken und zu Fuß immer weiter nach Westen gewandert, geflohen. Und als der Angriff auf Dresden war, im Februar, da waren in Dresden, man sagt so etwa 100.000 Flüchtlinge auf den Bahnhöfen. Und die sind alle mit umgekommen. Pola moje čete su bili čekajnice, a to cały čas, to su imeli tam svoje stve, a vizo su oni spetali iz veća ratarstve pomače. Da še tega ne bo neo. Da se te bus jente od oj već su zaživić. Da su doma učerane šoste o ležo ostađarali. A su buzičko mijeli priče, no. A neki ošiši, a ju te luđo se ti praviš.
my sami nič nimamo. Niekto do tých ľudí sa zaživili a niekto zas nic sa všelako bolo. Da smo te imeli čekance, po nas su te čekance bodili. Če palo s pumom. Da bojo z jenanom, a z mužom, a dvaj hulcaj. Da pa se udjela zaživili. Da so zaživaju, a da su sami doma imeli landwirtschaft, a da ko naponil po nas sobu pomala vonka na polu, a ruđi, a suđom. No. Te čekance su šišli dose, a gmena je dobila niđe zamestnič. A pon běchu to dvajacio muže, a te su pon ih zapokazali. To smo im tam šli, bošte teka teko ľuďom, a če teka teko stôl, te môžajú buď. So, a to bychu čišće cudze ľuďo. A napríklad te holce, te běchu pšodla, a te holce te vasovatrované. Plechy. So. A to by to ništo čišće, nemá, že to dženca ništo s plechom oko bia, to je in. Ale ten běže to ništo suho. Pa mi je to normal. Běže to ništo suho. A to sú ponáke, chcemo brať vújivo. Zato nek, chcemo brať jedne přečelstvo nastalo, to ja nebuch pravil, ale jedne došť, kako byš pravil, dobro počal. Srpska rečene viezo jara pomo, dokiž je srpska reč, slovenska reč, a to je bylo, bych ja pravil, za Srbov lože, tych ruskich vojakov zrozumieć, choć gdyby Niemcy ryczał. Russisch muss erst rečili. Všetce. Das muss weiter Schumanns gehört. Ich muss manchmal so zrozumí, die mu Niemcy rečili. Das war byli das war ja. A všetce smo te naske kus lepe było, das mu to moi sasce rečitali. To je schon za nas. Das smo preisvojeno, no musmo svojeno. Sabia. Sem je med to bo. Sem pa se ve, da se skodi domov šli, a je za zlunika, je vista čuškec maja, ta je bežala da snažimo na neži dvo, a ta kivava, vojna nima, tak izveselo šutes, svoja vojna nima vova, ta imam še nekaj uškah, no. Ja, tak so pa, je lesa bo. Da imam taki matku, mislim, da rožična crkva odpali ne bo, Polsce se zavezał, te wszelkie nieprzyjemne się stali, dokież Rusy to wojny dobili, a to się mieli się prawa zakup, no, to nie się było ja przyczować. To się przyjdzie, że się myśmy lubią, co sobie dali, no. Ja im się sprawił, ladajcie o, żeby żadną wojnę nie czynicie. To najgorsze, co dalej. No, to, ja sam to sam na sobie dożył, to nie w Jankus rein. W Jankus nic. Ja surowa vec. To, čo se zločinče, no to... Ale když ho také zase písal od vojny, to začal neměl, to musel to já nikaký, što to já ne, jo. Nie. To se ponco dělal všecko a to se mu, tam mu kujde zaceš, ten tam jel, to byla front. Když mu Hitler še daje, da buch mu byl front, ale babu mu nás tej do kaceta zašpelo. A mu boli zlúbené. Aj to je ničo nevie. Kavole nevinu, a tých ľudí sú dobili svoje živiny dať. Nie. Aber was bleibt fürs ganze Leben? Bleibt so eine Art unbewusste oder ja, Bereitschaft zur Angst. Du bist dir deines Lebens dann nie mehr so ganz sicher, wenn du sowas erlebt hast. Denn da erlebst du auch, dass Menschen zu Menschen völlig rücksichtslos sein können. Sich gar nichts draus machen, anderen zu erschießen oder mit Bomben zu töten. Und ich hatte damals als 11-jähriger Junge das Gefühl, die ganze Welt der Erwachsenen ist ganz schlimm.